Asikubingelele sikwamukele kunalethi media production usitshele igama, isibongo, isikole ofunda kuso nokuthi usizwa kanjani nje osukwini namhlanje njengoba sephumile ama results. Ngokwegama ngiwuSibahla kaSikhakhane, ngifunda oPhongolo High, bengezibanga le-12. Into engingakutshela yona ngokuzizwa kwami ukuthi ngisizwa ngijabule kakhulu, bengayilindele imiphumela engiyitholile kodwa ngijabule kakhulu ngenxa yokuthi ngiphase kahle. Ngiphase ngebachelor enginabo-distinction about 3, lokho okungijabulisayo ngoba bengalindele, yize bengilindele okukhulu kodwa-ke ngalokho ngiyabonga. Okay, iziphi indlela obuyisebenzisa, what strategies, bulala kwenzakalani? Engingakusho ukuthi bengifunda, bengiyimisela kakhulu ukuthi noma kunama-cross night, ama-cross day ngiwa-attend ngoba bengizazi ukuthi ngifunani. Yeah. Okay, and then to all ozakwenu abangaphasanga kahle ungathini kubona? Ukungaphasi umatriculation akusho ukuthi kuphelile ngempilo yakho, kodwa kusho ukuthi kuphelile mhlawumbe ngebanga ubukulo ngalowo nyaka loyo, kodwa engingakusho kakhulu ukuthi akuphelanga impilo yabo, ababuyele esikoleni ukuze bezokwenza kancane. Okay, ikuphi ok-aplaye kuphi ofuna ukuba yikhona? Ngi-aplaye kuma-facilities amaningi, ama-institutions amaningi, like Cape Town, Western Cape, Central University, like technology. Bengi-aplayele okuhamba kakhulu phambili, bengifuna ukuba unesi ngoba ngiyathanda ukusiza abantu. Okay. Yeah. Okay, mhlawumbe sesiyivala to all the matrics at 2026 ungathini kubona? Ngingasho ukuthi si-break-e i-record su-matric ka-2025 because besiqala ukuphuma number 1 as i-KZN. Bona-ke abayibambiqile, lo 90.6 akusho ukuthi senze kahle kangcono, kodwa bona bengenza kakhulu, mhlawumbe sigcine sesifinyelele nako-99. Siyabonga. Siyabonga kakhulu girls, isikhathi sakho into osikhuluma nawo. Ngiyabonga.